Sika tiragsak ko. Tinapalabas, inawis ni Jinky ti driver ani Dong, amapanda iti bar. Taijay nalangan nga ipagsa ti sakit tinakam na. Gapo, tasanda na danon da Oliver iti vacation house na. Kabayatan na, napan da Richard Kentes iti pasdek ni Don Romeo, tapno gumatang iti Salaset. Maragsakan una iti Don ang nakakita ka ni Richard, ket sana na pinabayadan ti Salaset. Gapo, ta isagot na langan da ito'y ken ni Richard. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Sir, magustak na unay. Papa, ada kwartak nga ibayad ko. Kan may negosyo dayta. Jakmat kayat amalugi kayo. Saan ko apakalugyan dayta, iho? Kan uray malugi ak mambilang, basta lakit dinagpaikan ka, awanan yaman na. Papa, Iho, sapay la kumata saan lang nga ita, tiyo umay mo dito'y pasdag ko. sige, Papa. Sapay la kumamat, ta sumaya at tilinangan niyo kini Oliver. Papa, Nasingpet ni Oliver, Richard anak. Iswasapay la kuma, ta makapagsininged kayo. sige, Papa. Agyaman ak no kasta iho. Dua kayo lang agkabsat. Iso ati kayat ko, agkatunusan kayo kuma. Talaga, Don Romeo? Agyaman ak unay no kasta. Naguna ni Richard, dadaan kanong aminin ti Salaset yo. Iso kayat na sukatan. Ay na, dayjay a Richard. Naggastos pay lang. Idinto tanalagda pay laeng tay Salaset mi. Bayamlatan, Mrs. Santos. Maragsakanag, gapu tay so mismo tinapandita pasdat mo. Kat nagkita kayo. Kan panagkunag, saan na panaging kukuna, ti panakisango na kanyag. Nasaya at no kasta, Don Romeo. Kasta ti kayat ko ang mapasamak. Aday tay ko manaragsak, tilin na nga agama. Agyaman na kan ka, Mrs. Santos. Kayat ko ngagsarak ta. Anya? Kayat ko ngagkita tayo ti may sa restaurant. Anya? Sige, apay ket dinasaan. Sa dino ti kayat mo pagkitaan ta. Itilaangan restaurant ni Richard. Uwanan niya. O sige, ijay nga ruden ti pagkitaan ta. Inton rabi ilangan, Mrs. Santos. Gaputa dupay ti aramida kita. No, okay lang kan ka. Okay, awan parikot, Don Romeo. Agkito tangarod ije restaurant ni Richard inton rabii. Wan sir, may day di kalman, ngam nagsugli damit lang, hiya syudad iti aksapa. Kaputa, saan ka nugaya ma dito iti nagturungam? Nasayat mat nga ron no nagsublidan. Adto yan ti pagpalamiis, Oliver. Tata Tiago. Adto'y mo titinapay, sir. Tata Tiago. Hala, pag merienda kayo pa tanay, sigurado mabisin kayon. Inakiji kusina, taglutoak. Sige lang, tata. Umayda kayo tutulungan. Kalpasan na makamerienda kami. Tata. Sige, Elisa. Kalpasan ti panangan. Kayat ko ti agawid ija balay. Sarong karakla ni tatang. O sige, sarong karam. Kaya't ko ay ammum to kanya. Pagyamanak na nagawid ka, anak ko. Wan, tatang. At the vacation house ti amok dito'y lugar tayo. Iti saan unay nga adayo dito'y balay. Ni Sir Oliver. Nukasta, isugayam ti amaw ma. Ti amo nila kay Tiago. Isu ti caretaker iti dayjay adakkel a balay.
Wen, tatang. Kadwami kan ni Sita ni Sir Oliver anagawid dito lugar tayo. Kat, adaitan dita vacation house na. Kasta gayam. Kahit, kumusta matan ti panagnaad mo kadakwada? Amangan matno na uyong ti dunya nga amaom. Saan, tatang? Istrikto laeng. Kan, nasingpat mo't ni Don Romeo. Isong awan parikwat kadagiti amok. Pagyamanak nga ron no kasta, anak ko. Inton madamdama, umay to ni Sir Oliver. Takayat na kayo amam mo. Nasayaat nga ron no kasta. Takno maamamok mart. Maragsakan na kamakam mo kada kayo, tata. Kastamat kanyak, sir. Ang, nay, apay ngay. Anya ngay ti kayat asawan ti panag-holding hands yo iti anak ko. Tatang. Tata, kaayan-ayat ko ti anak nyo. Ket kayat ko ngay kalaysa. Pudno ti bagak, tata. Nakurapay lang ti anak ko, sir. Ay ayatak ni Lisa, ket ay ayatin nakmat. Day tati importante kanyak, tata. Ket ala, da kayo ti makamaw barawk. Ngam sapay la ko mga road, tasaan mo asaktan ti anak ko. Santo ang mapasamak day ta, tata. Nakaparking tayo, senyora, Ma'am Jinky. Sige, intay pa'y mangan tamabisinak. Ay, makapabisin ti ag biyahe. Okay. Dita restaurant ti gayem ko ti panganan tayo. Naimas ti makan dita. Sige, iha. Rumor tayo nga rudan diti kotse. Daytoy nagtugawan ta abanda. Para lang daytoy kadagiti business meetings, wano para kadagiti ag-date, adida kayat tinariwawa. Nagpatulong akin ni Tess, tati kayat ko, ket daytay, saan ta kumamasinga? Bayat ti panagsarita ta. Wen, Tita Julie, dito'y kayo nagsarsarita kini Senyor Romeo. Tapno saan kayo amasinga. Sige, Tita, Senyor, mangkita kayon iti kayat yo akanan. Tasya kun ti ag-serve kada kayo. Mabalin ka di, asikan ti ag-order iti kanen ta, Mrs. Santos? Tay simple laeng ti kayat ko. Tess. Yes, Tita Julie? Mangyag kalatan iti para kada kami. Okay, Tita Julie. Siya kun ti makaam mo. Don Romeo, mabalin ka di akadwa tada Tess kan Richard amangan? Kasta kumamati bagag, ngam inunaanak met. Kasta ka di. Tess, pakibagamutan ka ni Richard, akayat na kayo ang makalanglang amangan. Okay, Tita Julie. Ibagak day taki ni Boss Richard. Jak ni namnama nga dadaytyo, mama, papa. Kayat ko lang ang makalanglang amangan ni mamam. Takayat ko ti agyaman kan kuana, gapu iti kinaimbag na. Adday ta kamanen, Don Romeo. Tess, agtugaw ka maten. Di ka agtakder dita. Siya kun ti ag-serve para kada kayo, boss. Agtugaw ka. Ket makilanglang ta kada mamaken papa. Sige. Iho, maragsa kanak. Ngamin, italaeng amakita ka akasta. Nga anya, mama? Nga adaragsakan ka, iho. Aklonat, mama. Naragsakan. Gaputa kompleto tayo nga aglalanglang. Da kayo, pamilya. Iho. Di kagdanag, iho. Maulit tumanenda ito'y. Agyamanak, papa. Jinky, kumita kay ti pangil. Saan ka dian ni Romeo day chay? Ha? Nimot senyor dayjay, senyora. Kasangsango na, da Richard. Richard,
Tay akin kukoy, ti dahito a restaurant, mama. Sige, di kayag padlaw. Apay, mama. Asino dyan napintas abakat, akadwana? Ngam, bakbakat ka pa, senyora. Sumardeng ka! Sorry, senyora. Mama, napintas di bakat akasangsang na. Asino nga taday, chay? Amangan mat no babae na. Ha? Amangan no kasta, senyora. Tanay, nagpintas mat. Nga uray addan edad na. Imbagak ka di nga agsao ka, dong! Sorry, senyora. Sige, mama. Agtalinawit kayo ang nakatalikot. Ta siya kun timang paliiw. Asino day chay a babae? Ay na. Nakaragragsak da adwa nga agsarsarita. Di ka makibiyang, dong! Jak magustuhan dagiti sawsawang mo! Sorry, senyora. Mabalin ka di, dong! Aguli magkalang! Wan, senyora. Pudno ti ko na ni dong, Mama Marita. Naragsak da nga agsarsarita. Akasla, adda nagkinaawatan da. Homs, di kayo tumalyaw iti ayan da, mama. Relax kayo lang. Di kayo anpungtot. Relax lang, mama. Ken nakasirratiri daw ang mapandita ayan da. Nalabit akadag ito nga oras. Kat eksklusibo para kadakwada day ta apanganan. Isu adidag pastrak dita iti customer. Isu dala nga upat ti adda dita. Anya? Wen, husto ni dong, Mama Marita. Umuna ako ni Jay Kotse. Kat alaan nyo ida itiladawan. Sige, mama, matungpad. Richard, iho, awisam sagpaminsan ni Papam. Tag-dinner tayo iji balay. Wan, mama. Sige, urayag ti panangawis to ni Richard kanyak, Mrs. Santos. O sige, kat siyak to na mismo ti agluto para kada kayo. Kat agyaman nakiti oras mo nga impaay mo kada kami, Don Romeo. Agyaman nagmatiti oras siyo nga impayo kanyak, Mrs. Santos. Richard, iho. Ken kastamot kan ka, Tess. Awan anyaman na, papa. Pagyamanak mat, tainramandak iti dayto apa nagsasangoyo, senyor. Tita Julie, Boss Richard. Wen, iha, gaputa imbilang kamutan, kaskamang ti pamilya. Excuse me, miss? Yes, ma'am. Asino di bakat akasarsarita itay ni Don Romeo? Huh? Babae ka din ni Don Romeo dayjay? Ibagam tipod no. Amom dayta, gaputa may saka itay akasarsarita da. Huh? Asino dayjay abakat? Ma'am. May sa negosyante. May papan iti negosyo tinapagsasaritaan ni. Sigurado ka? Wan, ma'am. Damagak dayta ka ni Richard. Amangan no agululbot ka. Sige, ma'am. Nawaya ka latang agdamag kan. Kasta tinasaoday katalak ni Richard, Mama Marita. Maipapan ka no iti negosyo, tinapagsasaritaan da. Amangan mat nagliblibak lang. Iso kasaritak to ni Romeo. Sige, Mama. Sige, dong. Pagandaro munto'y kotse, tagawid tayon. Wag, senyora. Rabin, nga madda ka pa ilang dito'y terasa, Romeo. Apay, Kasla naragsak ti Ropamita. Nakadkadlaw, Romeo. anya? Nalabi ta pampanunutom tay nakadate mo itay malam, anya. Anya? Asino jay nakita kakasangsangom itay abakat ijay restaurant? Tiyam mo mga takat di kay nakita. Nakaragragsak ti panagsarsari tayo. Marita. Asino day jay abakat? Sa dino tinakakitaam kada kami.
Iti may sa nalatak a restaurant. Nalabid ani Mrs. Santos tinakitam. Asino day chay ako namlan na pintas launay? Babaim ka di. May sala nga pagayam. Saan ko a babae? Ibagam tipod no. Amo Marita, no babae ti pagsasaritaan, idi ko mapailaeng nagbabae akon. Anya? Iti kastang ugalim na bayag kuman anakisinakan ka. Ngamjak inaramid, te pagpagapok kini Oliver nga anak ta. Anya? Isu mabalin ka di, Marita? Di ka nagatapay kanyak a babaik ni Mrs. Santos? Anya nga iti amok nagliblibak ka? Ulitag manen nga ibaga. Gapo, tagasla di ka makauawat. No babae ti pagsasaritaan, idi pa'y kuma ang nagbabae at. Kat insi nakakuma, idi pa'y laeng. Ngamjak inaramid, ta impagpagapok kini Oliver nga anak ta. Kasla imbagam adinak inayat. Mala, sana na day tati pagsaritaan ta. Nasakit tin sawang mo, Romeo. Jak maaklon. Anya ti di mo maaklon? Akayat kaidi nga isina, ngamjak inaramid. Pudno day ta, Marita. Anya? Papay, di mo malagip no kasano ang nagasawa ta. Baknang ti pamilya ang nagtaudam. Kat baknang met ti pamilya ang nagtaudak. Agayam day di inham, kan iti day di inak. Isuda tinang remedyo iti panagkalaysata. Dakalabidot ko, gaputa tulok ko. Ngaman niya timbungan na. Sa anak matlaeng nga naraksak. Romeo. Impalagip ko lang kan ka, at talaga asaan ka nga inayat. Sige, nukas tangarod, agsinatan. Ha? Awanan kay tibain ngagsaw itakanyak iti kasta? Apay, basol ko kadi, no inayat kay di pay lang. Panagkuna katawan tinasayata pagturungan tayo ito asaritaan. Sige. Inakon maturog. Nagsakit matanday siya nga imbaga ni Romeo. Kaya't naasawan. Pulos at dinak inayan. Sige! Alam aminan akawas mo. Tapumanaw kan dito'y balay, Romeo. Di nakarita ni Tikasta, Marita. Taulitak manan, idi pa'y kuma nga inaramid ko dayta. Ngamjak maaramid, ta ipagpagapok kini Oliver nga anak ta. Pumanaw kan! Agsinatan! Marita, bakit kan lakaitan? Isualiklikan takuman ti kastoy. Pumanaw kan! Saan kan akasapulan? Kasta ka di talaga ti kayat mo? Sige, itamit laeng pumanawag. Iti kasta, agtalnakan. Agsina nga ta da Don Romeo, ken Doña Marita. Gagayem, di uliwayan adinggen ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Sika, tiragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kianda ito'y ng estasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami, itim kay Panang Tarabay.